Kongo rero gasanga ikwiye no kugura indege zigakirwa mu kirere. Bigaragara ko izina Sukhoi yanditse baravuga ati uwakongeraho n'andi byazabyara umusaruro. Umenye ko hari n'amakuru azera akunda kugaragazwa nubwo mu Rwanda batayemeza kubona ngo rukoresha ikoranabuhanga y'ubwirinzi bwo mu kirere ngo butafitwe n'ikindi gihugu muri Afurika. Ese aho ntiyaba ariyo mpamvu ubona ibya Kongo bizamba abantu bakageza bucece. Aho ni abari abantu baza bashimashima Tshisekedi mu mugongo bati kubitaho kugira ngo ujye kumeza ibiganiro. Nubundi aho turaza kubonamo impamvu ati watwaye drone turabona kandi gukandira akazi kazo ariko twaye n'izindi ndege hari indege tubahaye ikaze mwe mudukurikiye mu bice bitandukanye muherereyemo. Tuzi neza yuko mujya mutubwira muti mwatinze kuduha ikiganiro none tuzigiye rero Denis. Twazigiye ku bushyuhe bwa dogere niba ari zingahe? Dogere 27. Turi kuri 27. Byakomeye. Gusa gifite 26 sha. Iwawe ubanza hari ikimashini kirimo kuguha umuyaga. Ibyo rero biradushoboza kubwira abantu yuko n'ikiganiro kiza gishyushye kuko ntabwo bakora ikiganiro ahantu hashyushye gutya nanone ngo cyo kize gikonje. Kandi abantu basigaye batubona umva ukuntu abantu batoroshye bakabate baraje kutubwira ibya Kongo. Turashaka kuzakora ikiganiro kitarimo inyuguti C na O na N na G na O. Icyo tuzi cyo ntabwo twabona abantu bakireba nk'abo tubona iyo turi muri Kongo. None se abantu baza kuri bwizaje kureba Kongo. Ubundi 2015 twajyaga twandika baje kureba Burundi. Cyagiye muri coup d'etat y'u Burundi. Yego. Urabyibuka kandi bavuga ati se muri bwiza y'u Burundi cyangwa muri bwiza he? None ubu ngubu rero M23 itejemo Kinshasa itejemo. Ubundi barabizi neza ko amakuru yo mu karere ikintu kigezweho mu karere buri gihe iri gushaka amakuru yihuse atari ivumbi. Uza kuri bwiza cyangwa bwiza.com cyane rwose. Iryo si ibanga rero abantu bamaze kubimenya. Ariko kera abantu bajyaga baje gushaka abageni. Kwaje muri za nkuru za Theo na John. Zashaka umukunzi. Hari uwo bigeze gushaka urumva? Yego. Abantu basanga yarashatse yarababeshyaga. Buriya abantu babeshya kuri mu itangazamakuru pe. Kuki abantu bakunda kubeshya kandi abanyamakuru tuwe tutabeshya. Ubwo rero bwiza ifite n'izindi rubrike zitandukanye mujye kuri bwiza.com murasangaho n'ibindi ari imyidagaduro n'iki byose. Kandi ubanza batanazi ko buriya dukora n'inkuru z'igifaransa, icyongereza, n'igiswahili, ndimi zose rwose. Tuba dufite amakuru uwaba wumva izo ndimi yajya ageraho akareba inkuru yifuza. Indimi tudakoresha n'iz'inka n'iz'umuriro ariko indimi z'abantu bavuga zemeye n'amategeko mu Rwanda turazikoresha cyane. Haba ngiye gutsinda ikizami cya mbere ngo tuvuge icyo turi bwibandeho mu nkuru yacu ngiye gukuramo Kongo none imibare iranze. Bigenza gute? Nta kuntu twari dufite gahunda rwose yo gushaka ikindi kintu tuvuga ariko ino nkuru ni inkuru itari ivumbi. Inkuru yo kuri itariki 14 itangajwe n'urubuga Africa Intelligence. Ni urubuga ruzwiho gutangaza amakuru y'ubutasi rukorera i Paris. Biravugwa rero ko nyuma ya za Sukhoi zishaje zimwe zakomerekeye ku rugamba. Aka nta rugamba zakomerekeye mu butabanyikaji bwazo. Inzererezi kubi zira Sukhoi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo yabishaka kubana n'izindi ndege kabariwe zindwanye zikorerwa mu gihugu cy'Ubushinwa. Ngo nyuma yuko kurebana ubuhe bwoko nitubona uburyo kandi turanyuza amaso aho bidushobokeye mu bisirikare birwanira mu kirere byo mu karere ibyo bita air power. Turebe imbaraga zo mu kirere ko ibihugu zubatse. Yego. Turifashisha urubuga rwa Wikipedia rusanzwe kuko n'ubundi amakuru y'igisirikare bari amabanga. Nimutaza kugira ngo hari ibyo tubabwira wenda ngo tuvuge ngo twaracengeye bikaze tujya mu ndege z'abandashwe. Turareba biri ku Karubanda, dushaka kuza mu Rwanda, dushaka kujya Tanzania, Burundi, Kongo n'ahandi hose. Zangura izo ndizo tukazijyamo tukareba kubera yuko Denis mpamvu tugomba kubivugaho nuko tuvuze ngo Sukhoi yanditse izina.
muri izi ntambara, muri izi ntureka zo muri Kongo. Izina Sukhoi ubu ahubwo bari kera kabaye, hari umuntu wabyara umwana akamwita Sukhoi Marivian. Sukhoi cyane nose rega Sukhoi ni izina ry'umuntu. Ni izina ry'umuntu. Ni izina ry'umuntu. Na za Kalachnikov twumva. Abo bose ni amazina y'abantu. Abenshi abari amazina y'abantu. Akora umugabo Kalachnikov rwose. Iriya zina ry'atarihinduramo imbunda ari kubahombye. Ariko wonde niyo mva Kalachnikov, umva ari verbe gu Kalachnikov. Nukurasa. Umva ari imbunda rwose. Naho Sukhoi ukumva ni ingurutse. Iyo rero urimo gusoma akanya ngo ni iyi. Ubu noneho ngo ni inkuba iyo bita Thunder. JF-17 Thunder. JF sifite ibintu amagambora, impambe ndambura amagambo. Ntayo ndi kubona. Irimo kubona ariko buriya nanjye vuga ngo ni fighter jet. Bashatse guhinahina ariko turabyitondera tubirebe. Nguko sa amakuru arimo kugaragara ko nyine y'amakuru Africa Intelligence nuko ngo Ubushinwa butanyuzwe cyane ni indege za drone zo ku bwoko bwo hejuru zaguze mu Bushinwa, ndavuga Kongo nako mubarire ngo Kongo rega sanga kwiye no kugura indege isigaye kibona mu kirere. Bigaragara ko izina Sukhoi yanditse baravuga ati uwakongeraho nandi byazabyara umusaruro. Twabonye ko iyo tugurikije indege rimwe inzandiko zirandikwa n'abaturanyi bagahungabana. Oya ntago twavuga ngo nuguhungabana ariko banahungabana. Umva sha Sukhoi kikuguruka hejuru shaho. Kandi Denis tukiri kuri iyo nkuru yuko DRC ishaka kugura imbunda hariya, umenye ko hari n'amakuru azera akunda kugaragazwa nubwo mu Rwanda batayemeza kubona ngo ukoresha ikoranabuhanga y'ubwirinzi bwo mu kirere ngo butafitwe n'ikindi gihugu muri Afurika waguze mu Bushinwa. Yego ayo makuru yagiye hanze ubona rero ko iyi ntambara ya Kongo wavuga ko itangiye gutanga amasoko cyane y'intwaro mu karere. Ubwo no kuvuga ngo nabo bacuruzi nabo wavuga ko nta wakwifuza ko iyo ntambara irangira batarakuramo yabo. Nk'aya makuru tuvuga aramutse abayeyo akaba afite ishingiro kuyo Africa Intelligence itangaza, nayo tuvuze nubwo amaze igihe kirekire tutayahuza n'ibya Kongo avuga ku Rwanda, turaza kujyana na Uganda n'ahandi hose akaba ari ukuri. Bigaragara ko buriya wasanga n'abantu dukunze kwita ko ari bwota amasimbi benyegeza intambara, kuko Ubushinwa urabizi bufite icyiciro gihora muri Loni. Yego bufite droit de veto. Iyo ufite droit de veto kibona mu kanama k'umutekano gahoraho ku isi, wavuga yuko kidashobora kugira umusanzu gitwerera ku makimbirane ari mu karere ntabwo yababeshye. Ariko nanone biraza kutuviramo kwibaza ngo ese ntiyaba ariyo mpamvu ubona ibya Kongo bizamba abantu bakageza bucece. Aho ni abari abantu baza bashimashima Tshisekedi mu mugongo bati kubitaho kugira ngo ujye kumeza ibiganiro. Nubundi aho turaza kubonamo impamvu ati watwaye drone turabona kandi gukandira akazi kazo. Ariko twayegeze indege, hari indege habaza drone ikaguruka agakurikiraho indi none bagahita bagenda bakajya nka Mozambique bakavuga ati namwe rero bayatwabagurishije indege zimeze gute kandi twazikoreye imbunda zizirasa namwe ne mugure. Ugasanga rero Afrika iracyari mu kintu kimwe abantu bita ubukoroni, bitewe nuko iracyabajongere n'ibihugu bifite inyungu ibicura intwaro zo kurasa n'ibicuri byo kuzizimya, sibyo? Ugasanga intambara ari impamvu zidahosha ngo Ukraine yaje ku mwanya wa gatatu mu bihugu byatumije intwaro nyinshi ku isi nyuma ya Qatar n'Ubuhinde. Qatar se yarwanaga ibiki? Qatar nayo irashaka kugira imbaraga muri kariya karere iherereyemo, kuko ntabwo ishaka ko Arabia Saudite izajya yigaragaza gati nk'igihugu cy'igihangange kiri muri kariya karere kandi cy'inshuti y'Abanyamerika. Na Qatar ariko n'inshuti za Amerika. Ariko ntabwo icana uwakana Arabia Saudite. Bidacana uwakana Arabia Saudite se bose umwanzi wa Arabia Saudite akaba ubusanzwe yari Irani, bakaba barimo gushaka gusubizamo abantu wa diplomasi ntibakirwanya. None bashatse kuvuga deni buretse tagenda ubundi na konferi bafitanye urebye zishingiye ku bukungu, kuko Qatar irimo irazamuka n'umuvuduko mwinshi. Saudi Arabia reka yagirira ubuke intuzi urwango nk'ishyari. Icyo shaka kubwira aha ngaha nuko uko byagenda kose hari n'ibitwaro bigurwa n'ibi bihugu bikomeye, izo za Saudi Arabia, izo za Qatar, urumva hari indege zigeze gutangazwa mu binyamakuru yuko Qatar izaziha u Rwanda z'intambara, niba ari kajugujugu za Gazelle, niba ari n'izindi ndege ngo zo kwigiraho abakora pilote. Bigaragara yuko bino bihugu kuko bifite amafaranga wasanga hari nk'intwaro bagura
hashira nk'imyaka 10 amafaranga barya bati kutugure n'izindi zazindi nabo bakazigurisha wenda ku bindi bihugu bizikeneye. Ntabwo byoroshye Denis. Ugasanga rero muri Afurika hamwe na hamwe imihanda ntigaragara. Uruzi ko muri Kongo nta muhanda uva Igoma ujya Bukavu wa kaburimbo, kandi Sukhoi imwe igura miliyoni 11 z'amadolari. Sukhoi ebyiri ni miliyoni 20 na zingahe n'ebyiri, miliyoni 22 zakora umuhanda uva Igoma ukamanuka, ntushyizemo maintenance n'amasasu birasa. Umuhanda uva Igoma karenga Minova usenye neza, urimo kaburimbi ndetse n'amatara yo ku muhanda. Ariko ngaya Sukhoi, ngaho wibuke yuko mercenaire uhembwa make muri Kongo ngahembwa amafaranga niba ari ibihumbi 2 by'idolari ku munsi. Ase ariya FDLR yabacagayo nayo ku munsi, nayo ku munsi ariya, ariko FDLR yacaga make, yaciye make cyangwa nibwo bushobozi ifite. Nta wamenya nyine, sibyo tujya tuvuga se buriya barabapfunyikira bakabatura $100, ariko uwo muri Rumania bakama ibiri cy'idolari ku munsi. Urumva hari n'amabusi ifunguwe, yaraturutse gereza akaza muri Wagner bamuha amafaranga akayakira. Wowe FDL wita mu inshuti ya Kongo bakakubita $100. Nibyo nigeze kukubwira. Buriya tuvuge wenda nk'abantu muri FDL nibabona leta irwanya abaturage bayo bitwa abakongomani bo muri M23, sibasangiye amaraso yose y'abakongomani, ubwo zajya bavuga ngo FDL ngo Kongo yagushyize ku ibere, nuko itarakubonera ibirungo. Nuko itaramubonera ibirungo. Ibi batekereza izo nyungu nabo ni nk'abamercenaire. Nabo bashobora kubishyuza rega kuba babacumbikiye. Bakwishyura iki? Niyo mpamvu babaha make. Bakavuga batesha ubundi mwebwe aho ngaho muri ni iwanyu. None ngo tujye no kubishyura tubakaye bakangana gute. Rega muri guterana amagwamba kwa General Constant Ndima ajya mu ntuze mu biciro na Omega. Nakaya kantu bujya kajombamo cyane. Tisemwe muri wacu se mucuza amakara. Turabiyobewe se. Akana babeshya ati kandi murabizi mushaka gusubira mu Rwanda tuzabaho ubutaka waye mutere mu giraho. Tubaye ni intwaro. Nako yabazi bahaye barasa ibisasu mu Kinigi. Kandi batazi ko babigerageje bashobora guhana uruva gusenya. N'uruva gusenya rero uki ntumbaze, ariko icyo nakubwira cyo urupfu se. N'urupfu ruvuye gusenya nyine. Gusenya ikize? Rwote. Ruvuye gusenya inkuru konje. Kare. Ruvuye gusenya. Ntabwo byakunda ubwo rero. David rero amakuru ari kuri no kino kinyamakuru aravuga ko itsinda ryo ku rwego rwo hejuru cyangwa intumwa zo ku rwego rwo hejuru ziturutse mu kigo bita China National Aerotechnology Import and Export Corp, ngo cyagiye izo ntumwa nyine mu cyumweru gishize zari Kinshasa, aho ngo zagiye zinaherekejwe n'abasirikare bakuru b'igisirikare cy'Ubushinwa ngo bagiye kugerageza kugurisha. Nyamara Marshal muzavuga ngo ndahano, urumva ubu ngubu muzanyita umuhanuzi kandi muzabimenya bitinze. Ibi byose mba narabivuze. Izi ntambara zihatse inyuma kwicuriza imbunda cyane. Buriya na ba Macron rega baza hari ibintu bataba batubwiye, sagira ngo ibintu byose batubwira ni baganira hari ibyo babavuze. Buriya Macron ashobora kuba yarebye kuba akavuga ati kandi abantu tumaze iminsi twaragize uruhare rwo kugira ngo bakurire ibihano byo kutagura imbunda, ko France uriya mushinga ushyizemo imbaraga. Macron hari Kinshasa rwose yanababwiye ko Ubufaransa bwiteguye kubafasha kuvugurura igisirikare. None se ubwo nuko kivugurura gute? Kikamera nk'icy'Ubufaransa. Bambe. Ubwo rero urumva ko buri wese arimo kugenda ashyiramo akabaraga avuga ati hari intwaro zacu zo kuri generation runaka zitarabona akazi. Urumva twazibagurisha cyangwa Kongo yanagura n'izigezweho, ariko ikibazo irazigurisha ikahita inagura n'abazikoresha. Ngaho nyumvira se wabaza ubona bacanshuro barimo baratoza abasirikare ba Kongo gukoresha ibintu by'ibibunda nazo ubwoko bwabo. None abacanshuro baniyambariye amadarapo ya Kongo rwose nta kibazo. None nta kibazo bafite, babaye FARDC bamatanye byarangiye, bamatanye Kongo n'ikirarika. Ubwo rero Kongo kabishaka kugura imbunda niba indege zigezweho zindwanya kabuhariwe. Yego, urumva bita JF-17 Thunder. Ku buhanga bw'ibyuma baziturebere rwose turebe bazidushireho. Ni indege ngo ifite umuvuduko ugenda ku muvuduko wa kilometero 1910 mu isaha. Ubwo rero kuvuga ko bandi jya Kinshasa yahagenda isaha
ko yiruka se bikabije ubu indege yabona umwanya wo kurasa iranyaruka cyane baba we noneho range yayo ni ahantu ishobora kugenda bitayigoye ni ibirometero 3482 iriya range se buriya niyo ahantu yagenda naho yarasa se ahantu yarasa se buriya wamugana ubanza ari ahantu yarasa nese uvuye hejuru nese kurasa ntibiterwa n'intuze kurasa ntibiterwa n'imbaraga ifite n'imbunda bacometseho ni imbaraga z'imbunda ibyo byose ifite rero ngo uburebure bwa metero 14 zatangiye gukoreshwa muri 2007 ni utudege ariko ubona ko dufite kabisa ubona tugezweho dufite ishusho nziza ntabwo bisa nka za Sukhoi zimaze iminsi oya izi ndege zirasa neza zirimo gusa neza ntabwo ari nka cya Sukhoi Sukhoi ugiye kubona imeze nk'ibikarito niyo mpamvu wabonaga arimo no gushya kwa kundi rega ni generasiyo ya kera cyane ziriya ndege iriya Sukhoi 25 noneho ubu zibageze kuri 57 sha iyi ndege rero nigera muri Kongo none abakongomani bazarara babyina ndomboro mu muhanda ndabona ibi bihugu nka bya Pakistan bizifite Pakistan ikaba ari igihugu gifite imbaraga za gisirikare bita imbaraga za nucleaire Pakistan rwose ushobora no kuba iri mu bihugu 10 bya mbere bikomeye mu gisirikare ku isi ikaba mu bihugu nka 2 bya mbere bifite ubutasi bukomeye ku isi maneko za Pakistan ntabwo zikoraho ubanza na za Mossad zidakoraho harya ira noza yabo niyo bita ya Pakistan ISI ndumva ariko yitwa SIS sekanze ndebe intelligence ya Pakistan irazwi cyane urimo ku bihugu bizikoresha nizo nibyo nandi kureba ibihugu rero bizikoresha harimo Pakistan nyine uko twavuze harimo Myanmar cyangwa se ariya Myanmar niyo bajya bita Burma Brunei hakazamo Nigeria muri mu kubaza 2014 ubwo hari habaye exhibition cyangwa se murika bikorwa ry'ibikorwa nyine by'ubwirinzi aho bita Karachi ni muri Pakistan n'ubundi Nigeria yavuzweho ko yaguze indege ziri hagati ya 25 na 40 zo muri ubu bwoko bwa JF 17 nyamano ubwo yemeze gutyo Nigeria zigura na Pakistan ibihugu biragura bikanagurisha nabyo ku buryo uziguruka zigurisha bigaragara ko Pakistan bya biro twavugaga by'ubutasi bwabo bya bindi bavuze ISI yego yitwa ngo ni Inter-Services Intelligence Inter-Services Intelligence ni ibyo ngibyo wenda ariko icyo umuntu yavuga rutsaho ngo haruri nuko nubwo Nigeria zifite izo mbunda ntibyazibujije yuko Boko Haram ihora itwara abana b'abakobwa ikababura kandi nizo ndege zitazi kugenda zikora surveillance y'aho abantu banyuze simbizi ubona yuko nubwo mbivuga gutyo ntabwo kugira indege zikaza najya ari ibintu bikanganye nese Sukhoi yigeze ifata mu Rumangabo Sukhoi zigeze zibohoza Mushaki uretse ko ejo bundi indege za gisirikare za Kongo ziciye abasirikare bagera ku 100 muri Sake cyane bata yose kampani yose gashira imazwe n'umucanshu ngo zarabatabye rwose ariko nyine niba bari bamuyoboye nabi subwo yari kubigenza wa wundi ujyana na sheriwe kurasa bagena ngo bifata selfie yagiye ari mu rukundo ibindi bihugu rero birimo Argentine harimo Azerbaijan imaze no minsi mu ntambara irwana na cya gihugu cya Armenia ariko Azerbaijan ni iginesha Armenia yarayikubise mino minsi yambura ka gace barwaniragamo kantuza kana Nagorno-Karabakh ubwo rero Azerbaijan ako se ko mbona Pakistan ariyo mucuruzi w'izi ndege cyane kurusha n'Ubushinwa kuko hano rana mu 2008 ngo Azerbaijan yatangije ibiganiro na Pakistan kugira ngo ibone ko yagura zino JF 17 ukabona rero ko noneho muri 2015 Azerbaijan negotiated yaje kunegosia n'Ubushinwa ku zindi ndege ku gaciro ka miliyoni 16 hagati ya 16 na 18 ku ndege imwe zirahenze mo raporo ya Sukhoi none ase ndebera ntuze igize F35 ntuze igicuruza ntuze Amerika ngo tumenye igiciro cyazo zino GF 17 oya turege za ndege zindi zisanzwe za MiG 10 na kangahe
za F-15 16. Amerika irazicuruza ariko itoranya ibihugu iziha. F-15 Eagle nta biciro biriho. Nashaka kureba agaciro k'izi ndege. Unit cost nayo ni hagati ya miliyoni 14, ni muri 9 n'8, hagati ya miliyoni 14 na 18. Iyi ngiyi ni F-16 nta kibazo. Muri 9 n'8 rero indege imwe yari hagati ya miliyoni 14 n'ibihumbi 600 na miliyoni 18 n'ibihumbi 800. Urumva ko ntayirenza miliyoni 20. Noneho wibaza nk'igihugu nka Nigeria cyaguze zigera kuri 20. Bivuga bifite ifaranga. Amfasha yakoze ibigega Nigeria iryamye hejuru bya peteroli. Ngaye ifaranga rikubise haroroha. Haroroha. Uribuka umunyamakuru bita Kashoji. Ariko numangeza amatsiko yo kumenya igiciro cya F-35. Kigero rero ko ndumva ariyo modeli. Ntabwo twakwirirwa tuyavuga. Ngambwira rero igihugu cya Afurika cyakwemera gutanga zino miliyoni 70. Noneho bitewe n'amakategori hari F-35A, hari B, hari na C. Uko zigiye zirutanwa niko n'ibiciro bizamuka. Iya nyuma si hezigeze kuranga miliyoni 89. Iya nyuma iya makeya kugira ngo nzaje kwihahira ni 70 na 70, hagati ya 70 na 69. Reba ko ibya bintu bya range uvuga ndebe. Injira turebe. Reka turebe. Zirahenze zirakavuna umuheto. Izi ndege zirakabisha. Ibihugu nka bya Turukiya nyine nibyo usanga bizigondera. Imana ziturinde pe. Uzi ko bakigura imihanda ikabihagaze baguze ikidege kimwe. Cyane. Ariko hari umuntu wakigura, abantu bafite amafaranga. Yewe. Tukiranga ku ndege zenda kugurwa na Kongo z'intambara. Denis ugishakisha iyo ntuze description ya F-35, iyo ni S-35A baguhaye. Wenda ajya kuri iyo gusa turebe. Turebe ubushobozi ifite. Na tusoreberagaho hejuru hari utambutse. Ndabona batari kubima neza, batanga ibyo babonye. Batanga ibyo babonye. Abanyamerika iyo ndege barahishe cyane. Ntago bakoze kugaragaza ubushobozi bwayo. Ikaba ari muri United States Air Force, ingabo z'Amerika zirwanira mu kirere, ikaba ikubise imyaka ngira ngo ningahe iri ku isi. Urugendo rwa mbere yarukoze 2006 kugera muri uku kwezi turimo muri uyu mwaka aramaze kubaka indege z'ubwoko 890 ku isi. Izi Amerika yagurishije izitunze, urumva? Ntago byoroshye rero Denis. Rero muri aka karere ibintu bijyanye n'indege bihagaze bite? Ufite Kongo hafi aho ngo turebe. Twabanje kureba ngo turebe niba hari amakuru nubwo twadukiye pe. Dutangwa ku bushobozi bw'ibisirikare byo mu kirere byo muri aka karere. Ariko ntago ari amakuru ahagije. Hano baravuga ko icyo bita Kenya Air Force ari umutwe w'ingabo zirwanira mu kirere wa Kenya washinzwe ku itariki ya mbere 1964, ukaba wujuje imyaka 59 ubu tuvugana Denis. Ni umutwe rero ngo kuri ubu ngubu bivuga ko ufite indege zose uzibariye hamwe mu moko atandukanye 149. Ukaba utabona no kuvuga ko Kenya ishobora kuba ifite Air Force ihambaye cyane ko wabonye mu mistambutse ingabo za Kenya zirwanira mu kirere zo zatundaga abasirikare ba Kenya ubwabo bafite bya bintu bimeze nka helikire bitwara abasirikare ndetse zikanatunda ingabo z'u Burundi zigiye muri Kongo. Birane byerekana ko igisirikare cyo mu kirere cyo muri Kenya gifite imbaraga. Hano rero bakavuga ko gifite icyicaro i Nairobi, noneho kikagira moto cyangwa se insanganyamatsiko se niko twayita. Igisirikare cya Air Force ya Kenya iravuga ngo tuko imara angani. Mu cyongereza bakavuga ngo we are firm in the sky. Ati iyo tugeze mu kirere nta muntu ujye twisukira. Ujya ureba n'ibigwi by'abasirikare. Hanyuma rero hano bakavuga yuko ngo bagiye bakora operation mu byo bagiye bakora zitandukanye. Baravugamo operation ebyiri iyo bita ngo operation Linda Inchi
iyi operasiyo Rinda Inchi bakavuga yuko ariyo ingabo za Kenya zakoreye muri Somalia mu 2011, kandi iyo operasiyo ikaba yarakoreye mu itsinda ry'ingabo za AMISOM, za ngabo za Afurika zakoreraga muri Somalia, ikaba yarabaze igihe cy'umwaka, kuko iyi operasiyo ya Rinda Inchi yarangiye muri 2012 mu Vandimwe Denis. Ibindi no kushatse kujya kureba ibirenze kuri ibyo ubona ntuza yabo, website yabo, kandi ikaba iyoborwa na General Major John Mugaravai, akaba ari we Mugaravai Omenda, akaba ari uyoboye ingabo za Kenya zirwanira mu kirere. Urumva twabonye kuri size yazo rero ko bafite indege nyinshi z'igisirikare, ndetse hano baratubwira amoko, bavuga ko bafite fighter jet, izi ndege z'intambara tubona nk'izo zimeze nka Sukhoi. Ubu se kano ni gatanu se ni ubu bwoko cyangwa iyo ni F5, iyo ni Northrop F5 ubwoko bw'indege ibyo byose. Ubwo banza kujya mu manzaganya ya buri mubare na buri bwoko bw'indege, bakagira izo bita helicopter MI 28, baravuga ngo ni imwe, ibyuma rero kubitindaho. Bakagira MI 17 171, iyo bita SA 330, ishobora kuba na yindi oya iyi kajugujugu. Izo bita Puma MD helicopter 500 Bell UH-1, helicopter ariko wanditse Aero kako bandika Aero, AS 350 Augusta Westland AW 139 zo muri kajugujugu bafite. Bakagira kajugujugu zo kurwana zo mu bwoko bwa Bell AH-1, indege zikora ubutasi yitwa Cessna 208. Iyi Cessna ngira ngo ni imwe muri za zindi Qatar bivugwa ko yashoboraga guha kimwe mu bihugu byo mu biyaga bigari bitangirwa n'iguti yara. Ni indege zikunda gukoreshwa mu butasi, ngo zikaba ari intagondwa kabara mu bintu byo kuneka, kandi ngiyo bashatse bashumikaho n'imbunda zikaba zagutata zikanakubombarida. David rero iyo Northrop wavugaga F5 ni ubwoko nyine bw'indege z'indwanyi zakozwe na Amerika yego mu myaka za 60. Urumva ko nazo ni ubwoko bushaje bumaze igihe. Sinzi impamvu ibihugu byo muri Afurika usanga ariho bino bidege bishaje ariho bari kubyohereza cyane. Ntabwo baba bakeneye ntose, ntabwo baba bakeneye ibintu ni imyanda se none se ko bataba barwana ubundi bazigurira iki. Ye najya gura indege ngiye kurwana, intambara yarangira ngahita nongera nkaziteza cyamunara kugira ngo zijye gukora akazi kazo. Ndumva rero tutatinda aho wahavuye. Tugarutse muri Kongo rero muri 2021 bavuga ko igisirikare cyo mu kirere cya Kongo ngo cyagifite Sukhoi enye, indege enye za transport enye. Barazigira narazibonye zijyana ibyo kurya n'imyambaro y'abasirikare muri training ni bari ya Kamina. General Chiyo wagiye kubasura. Nini cyane ibidege binini. Kandebe buno bwoko bari kuvuga bafite ngo bine byose. Ibidege byo gutwara harimo ebyiri za B727S. Ubwo ni Boeing yego 727. Tutabura kuvuga ko Air Force ya Kenya nayo ifite yambe ya Kongo ifite makabaraga n'ama Boeing. Ni za Boeing. Ni Boeing, kandi wibuke ko uruganda rwa Boeing n'undi wa uruganda rwa gisirikare rw'Abanyamerika, abantu batazibeshya ngo ubundi inganda nyinshi zagiye zishingwa bihereye ku by'igisirikare cyabaga gishaka gukora. Nta n'imodoka zahama bujya n'imodoka za gisirikare zakomoye izina ku gisirikare, kandi byose byubakiwe ku cyo bita revolution industrielle, aho iterambere ry'inganda byazamutse ahagana mu 1940-1945 kwa bw'intambara zabaga z'isi. Inganda kigiye zahirimbanaga no kugira ngo zibone ibitwaro byo kurwana. Noneho rero intambara zirangiye baravuga batereka rwose tugerageze dushyiremo n'iki n'ibya gisivile yari Boeing y'intambara, bakayibyazamo Boeing ya gisivile. Uracyari kuri Kongo rero wakomeza. Kuri Kongo rero bafite kandi kajugujugu zirindwi ngo zo mu bwoko, ubwo ni muri 2021 zo mu bwoko bwa Mir 24S. Hanyuma n'indege 3 za kajugujugu nyine nazo zo gutwara imizigo cyangwa abantu
ziriya za emayi 16 ngira naho igisirikare uyu mutwe wo mu kirere w'igisirikare kirwana mu kirere wo wabarizwagamo abantu 2550. Ibyo kandi ukibivuga gutyo wibuke yuko hari kajugujugu zagiye ziraswa na M23 utagira ngo nizo bagisigaranye, hari iyo barasiye mu bice niba ari Canzu niba ari hehe iryama hasi rwose ibitara byakiraho. David ibihugu ngo byaba bishaka kugura zino ndege z'indwanyi z'inshinwa, harimo byatanze ofa harimo Maroc ngo yagaragaje icyifuzo cyo kugura zino ndege buri gihe, ano mamurika y'ibikoresho no bajya gushakira ibikoresho ngo hari muri 2016 ryari ryabereye Marrakesh. Ntujye ubona se n'amamurika n'abasirikare b'u Rwanda bakuru barimo, hari ibyo bafandika zo yageze kujyamo niba ari mu Burusiya, ariko n'indi twabonye Kabanda wo muri Kongo arimo mu Burusiya cyangwa ari muri Turukiya, sinibuka ahantu yari no muri Turukiya yageze kujyayo mu Burusiya nako hari rero baba bagiye kugura no gutanga amaofre no kurambagiza ngo barebe bakobate koko se iyi yarasa neza ntago ari nka Sukhoi, ntago ari nka Sukhoi, iriya Sukhoi iraguruka gusa byayicanga ikajya kugwaho batayibwiye ngo niko bigenda buri igihugu cya Sudani nacyo biravugwa ko ngo kiri mu mishyikirano yo kugura zino ndege 12. Sudani ya ruguru cyo kimwe na Zimbabwe ngo yapanze kugura indege 12 z'ubu bwoko muri 2004 yego mu rwego rwa deal ya miliyoni 240 z'amadolari ariko atari amazimbabwe oya ni amadolari ya Amerika. Noneho ngo ariko no such sales have materialized, ntabwo zigeze zigurwa, byarangiriye muri icyo cyifuzo. Ariko mu 2010 Ubushinwa bivugwa ko bwari mu biganiro n'ibindi bihugu bigera muri 5 cyangwa 6, harimo bimwe ngo byari byamaze no kohereza pilote mu Bushinwa gutangira test kugira ngo bagure ibyo bitwara. Ibindi bihugu rero bikeneye zino ndege harimo Bangladesh, Bulgaria, Misiri, Yorodani, Kuwait, Peru, South Africa, Uruguay, Venezuela. Bakabumva ko nta gihugu cy'agafu kw'imvugo rimwe, nta gihugu gihari cy'agafu kw'imvugo rimwe kidafite amabuye gifite peteroli, gifite ibindi cyishingikirijeho. Ndumva rero tugana ku musozo twananyuza amaso ku bihugu nka Uganda, nabyo bavuga ko bafite ingabo zo mu kirere zigeze ku 1200, kandi ko iki gisirikare cya Uganda kigenda mu kirere cyashinzwe muri 1964, bikaba bigaragara ko rero nacyo gikoresha indege zitandukanye. Urumva yego hano mu mateka y'iki gisirikare bavuga ko cyarwanya intambara. None se kwavuga ngo cyarwanya intambara ya Tanzania na Uganda, ndavuga Air Force, hanyuma bakarenga bakanashyiramo Uganda Bush War, ubwo intambara yo mu ishyamba. Bush nayize ngo George Bush nabyita First Liberian Civil War. None se ingabo za Uganda zagize uruhare mu ntuze muri Liberia? Birashoboka, reka turebe mu mwaka muri za 19. Reka turebe icyo batubwira. The First Liberian Civil War was the first, barimo kuyitubwira West Africa, bakatubwira ibya Samuel Doe. Urumva no muri Sierra Leone ahubwo bagezeyo. Ubwo rero Abagande nabo ni indwanyi, Abagande babaga bagiye gukora ibirakaburiya cyangwa Special Force Rebellion Secretary. Ibya Shairetero ni birebire cyane, tuzabireba mu ntuze zitahe gusa. Urajya no mu Rwanda hose turahagera, batazajya ngo muhimbira ahandi muvuga mu Rwanda ngo maze yashya ngo muvuge mu Rwanda. Mu Rwanda rwose nta gisirikare cyo mu kirere dufite gitangaje. Baragifite, none se Rwanda Air Force ntiriho? Irahari nyine, ariko ndavuga ko kidatangaje. Kiratangaje. Indege gifite gikoresha ni za kajugujugu gusa. Za kajugujugu ntabwo izo ndege z'indwanyi turimo turazibona, nubwo twigeze kumva mu minsi ishize ko rwaba ruribika izo bita Alpha Jets zazira muri 6, ariko ayo makuru nyine nayo ngayo ari aho hejuru, ntabwo wayabona hano amakuru y'u Rwanda. Urumva ntabwo wapfa kwibona. Namvugaga General Kabarebe arimo avuga ati twebwe kabaga tubaza baradwaye kabije n'imyitwarire yabo n'ubuzima bwabo,
atari ko bo yacu mwayabwirwa n'iki turetse kubona abasirikare mu muhanda gusa kuri patrolo ati ntabwo ubuzi ibyo ari byo nawe bagiye gushakira amakuru y'ingabo z'u Rwanda kuri Wikipedia nk'ibi byahebye ukajya ntacyo wabonaho ntacyo wakwibonera pepe gusa ingabo za Uganda ziyoborwa nazo n'umukorere bita Emmanuel Kwihangana niwe uyobora ingabo za Uganda zo Rwanda mu kirere amoko bakoresha harimo Sukhoi karongo gatambitse 30 MiG 21 urumva hakabamo n'andi moko atandukanye ya kajugujugu ndetse n'izo gutoreza abasirikare n'izo kuneka bafite MiG 21 na Sukhoi 30 na Sukhoi 30 ni zingahe umubare se ntabwo umubare hano barimo kuwushyiramo nabo nyine bajya kumera nk'abo twarimo tuvuga ntabwo bakwereka amakuru yabo kugira ngo uzabone byagutwara imbaraga nyinshi kandi ubaye utagenda nk'ugenda ku magi hari igihe wajya kuyashaka amakuru nayo akavuga ati natwe kaze neza mboga ziza natwe twagushakaga cyane yewe sha David ubundi si ubwo saho dusorejera ahangaha se aya tujya muri Angola kuko muri Angola ntabwo Angola mwe ntabwo ndabashira amakenga tujye muri Angola sha Angola ariko Rutundura rwose yahumurije abantu bakeka ko zirangabo za Angola zije gukubita no kwirukana aravuga ati zino ngabo na muri manda yazo mu cyazizanye ntago zemerewe kurwana ahubwo arajya nkwemeze ko ibyo Rutundura yavuze ni ubicurike bicurukure cyangwa bicurike ukuvuga ngo ingabo za Angola zije kurwana none se Rutundura ageze avugisha ukuri ryari yahumurizaga ndetse yahumurizaga M23 yahumurizaga M23 buriya ntabamenye muri Angola baravuga ko bafite igisirikare rero ngo kigizwe n'ingabo zisanzwe ingabo zo mu mazi National Air Force nyine na ministeri bifite icyicaro muri ministeri y'ingabo ahitwa Setembro muri Rwanda oya ni ku muhanda ku muhanda wa 17 wa 17 w'ukwa 9 nuko babyandika mu ntuzi mu kiwabo ariko turebe nko kuri National Air Force baravuga ngo ni Força Aérea mu ntuzi muri cya kirimi bajya bavuga ni ibyo ngibyo nta birenze nidushaka kureba ariko kandi ino kwashangwa irakize pe akosubira kize cyane bafite budget y'igisirikare yanoze ya biliyoni 7 kandi no myaka 10 ishize urumva ko atari makeya na gato ku gihugu cyo muri Afurika ku gihugu cyo muri Afurika nakayabo ikagira ingabo 107 Angola ni nini cyane ubwo rero butahanza abarebana na M23 tubabaze se M23 mwebwe bite murabona mwakandiraho mwakandiraho mute kuri abantu bafite ingabo zimeze gutya banakandira ariko nyeshyamba ntabwo uzize bana bamenyereye kwa amazu ni aba bose bibona n'abinyamazu ubundi ni nyeshyamba ni ibinyamazu zirwanira iwabo rero bakubwira batani iwacu mugende wanyu kabinda mugende wanyu muri uwambo mukomeze ahangaha ni iwacu muje kudukura iwacu rero dusoza tukaba twabwira abantu ko n'ubundi twababwiraga ibyivugo bya Kongo yuko igiye kugura izindi mbunda izindi ndege kabuhariwe z'indwanyi ariko muri commentaire twagize tukabona ko nubwo ari uburenganzira bw'agiye kugura intwaro ariko ari nk'utanga inama nyamuna abantu bakwibuka ibibazo biri mu baturage aho kugira ngo abantu bigwizaho imbunda kugira ngo imihanda iboneke amashuri aboneke ibitaro ubuhahirane hagati y'ibihugu biboneke ibiraro nk'izi ndege za Air Force bashaka kugura bateranyije bagakora kompanyi y'indege itwara ibintu mu kirere yajya yungikana na Rwanda Air ikungikanya na Uganda Airline niba ikikora Kenya Airways zigahana abagenzi noneho ugasanga n'ibiciro biragabanutse by'ingendo zo mu kirere ku buryo Afurika yatera imbere koko apana yuko akantu kose gakomye ibihugu bita bijya kwatakana no kugura imbunda izo mbunda nizitwara amadolari yagombye gutwara kujya mu iterambere ry'ibihugu byacu ahubwo zikajya guteza imbere ibihugu ziba zaturutse ndetse utashyizemo no kurimbura imbaga y'abaturage ziba zizarasaho babande mu 20 ngo our population urumva
so ndumva twagana ku musozo Denis kugira ngo tujye ku musozo w'iki kiganiro. Yego. Noneho tuzagaruke mu kiganiro uruvugiro ubutaha tubabwira. Reba kuri Twitter hamwe tujya tureba umbwire niba nta makuru ari update so far. Niho narindi ndabona rwose nta gishyashya. C'est une source locale, plusieurs militaires ougandais sont arrivés à Bunagana, provenance d'Ouganda, pour renforcer les terroristes DM20. Ngaho nyumvira. Ayo makuru ariko hari makuru nahoze mbona ku kinyamakuru cyo muri Kongo avuga ngo ubutegetsi bwa Kongo hari ikindi gihugu burimo gushyira mu majwi gutera inkunga ingabo za M23 ubanza biri buhure n'ibyo bintu pe kuko ingabo z'u Uganda zageze Bunagana zije gufasha M23 ntawamenya ubwo tuzamenya M23 zirasumbirijwe ndabizi se cyangwa shane bya bindi bavugaga ariko wa mugabo wavuze ati abantu biyegeranye abandi bahuza imbaraga ntawamenya. Akandi gakuru ko mu karere wenda nabonye nuko Air Tanzania na Airbus rurageretse bafitanye ikibazo cy'indege ngiri mu ideni yafungiwe igihe kinini hari. Ntabwo iri mu ideni ahubwo ni indege ebyiri zifite ikibazo cya moteri babagurishije none kuzihindura cyangwa kuzihindura byabaye ikibazo ntabwo Airbus irimo irabikora ku buryo Air Tanzania yatanze n'ikirego ngo mwishyira hamwe ry'amasosiyete atwara abantu mu ndege yo muri Afurika ngo bahatire Airbus gutanga ibisubizo ni bibiri gutanga moteri kandi ngo ntabwo ari Air Tanzania gusa ifite icyo kibazo na Air Senegal na sosiyete yo mu Misiri ngo bafite indege Misiri yo ifite indege 10 zose zitagikora kubera ikibazo nk'icyo ngicyo cy'amamoteri. None se bajya kuzigura batabanje akavuga ati rero ibihombo rwose biratugeramiye biteye ubwoba none akavuga ati muhatire ya basi kuduha moteri nzima cyangwa se baduha indege zo kuba dukoresha mu gihe bari gushaka igisubizo. Barabahinjanitse nyine nese n'abenjeniyeri babohereje ngo mujye kuzitestinga ako se wasanga batabanazize no kuzigura. Ariko wabonye kino cya Antonov cyazanye ya container ya Noza BioNTech yugo iri ya Ukraine ni made in Ukraine rwose ni indege ya Zelensky niyo ndege ya mbere nini ku isi tubutse. Antonov se neza ba Ukraine z'Abarusiya sha iyi ni nya Ukraine reba ni darapo ryabo ririho byose wariko wagiye mu mateka ariko hari imwe barashe hoya winjyana mu mateka ubwo we jya murebe kuko ngiye am very sure. None Antonov yakozwe nande n'abanya Ukraine ni y'abanya Ukraine yakozwe n'Abarusiya cyane kimwe barasha ahubwo ejo bundi mu ndabizi bari bagifatanye kera mujye mumenya ko Ukraine ari umwana uvutse ejo bundi ariko ni ya Ukraine nago ni darapo rya Ukraine. Izo ndege za Antonov nyinshi ziba zifite iyo darapo nuko ari za Ukraine nyine. Ndabona makuru ikinyamakuru kuri politiko rero niba ho harenze kivuga yuko rwose ngo hari abanyeshyamba za Codeco ngo zakubiswe na FARDC ngo bita Jugu bamwe barafatanya abandi bakabakubita ngo ikirunga kandi cya Nyiragongo kikaba kirimo kiruka cya Nyiramaragira ngo nkuko bitangazwa na cya kigo cya Observatoire kireba ibya volcanology cyo muri Kongo nta bindi byisumbuyeho gusa ayo makuru yuko ngo Kongo ari igihugu idashira amakenga cyo muri aka karere ubwiraza kujya kukitwereka ku mirongo y'urugamba aho turabona uyu munsi bari mu isabato hari wa mugani wawe baracyashaka ibirongo byo gukarangana. Ya nkuru nanayibonye hano ngo nyuma y'u Rwanda RDC yatangaje ko ihanganye n'ikindi gihugu gifashe M23 hano ntabwo barimo kuvuga ngo ni ikihe ni Rutundura toujours Rutundura ntabwo abeshya ngo ingabo za Kongo zihanganye n'ibihugu bibiri byihishe inyuma y'umutwe wa M23 semana ngo n'ibihera gusa na Amerika n'Ubwongereza n'Ubushinwa na Pakistan ese bahu n'Ubuhinde na Kenya na Ethiopia na Misiri ni Vanuatu cyangwa ucyokora hano hasi umwanditsi akavuga ngo ikindi nuko Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yagiye kenshi agaragaza ko M23 ifite impamvu yumvikana
mu kurwana kwayo bikongeraho ko umuhungu we Muhoozi Kainerugaba amaze igihe agaragaza ko M23 idashobora gutsindwa. Cya gihugu ni Uganda ngo n'u Rwanda. Nari mushakisha ndimo natunze itoco nahevye. Ubundi se M23 ntiyaturutse Buganda cyane. Wa mugani ntiyateye ituruka Buganda cyane, ahubwo n'u Rwanda rwigeze kwibaza kuko ndabyibuka Biruta bigeze kubimubaza muri press conference. Bibaza impamvu u Rwanda burya rwo bahora batunga kandi abantu baba baturutse hazo. None uriya mupaka wa bafitanye babunagana uri kuri Uganda. Sibo binjiriye se muri biriya bice. Akose ubundi koko buriya Uganda na M23. Uganda iriceceke. Ni silent killer. Ubuse koko abantu baba badafitanye collaboration bakamarana igihe kingana kuri uriya mupaka. None uzi ko na Uganda yajyanye imashini M23 yagize gufata ngo bunagana bwa mbere ngo abaganda baravuga ati ariko se basha mwana twashize imashini tugiye gukora umuhanda. Abatekinisiye barahageze Caterpillar n'iki byose none muje guteza insurgency hano mwe musubiyeyo ubwo niba baragarutse bamaze kuzimura simbiza ntawamenye. Rutundura urumva ushaka kwemera ukuri ko kuvubaho Rutundura aracabiranya ntabwo ari umuntu yapfa kwizera kuko na Tshisekedi ubwe ari perezida we yemeranya ibintu ariko we yagera ku ruhande akavuga ibindi. Nk'ubu ngubu urabona ugiye kuvuga ngo Uganda ngo na M23 none se ukorana na Uganda kurusha Kongo ninde barimo kurwanira hamwe muri operation Shuja. Suko se ubu se Uganda M23 ikorana na Uganda Kongo Kinshasa igakorana na Uganda kandi Uganda yemerewe kubakorera imihanda no kugira gute ingabo zabo zirigwa zirwana muri Ituri kose ntabwo bishoboka. Wenda nibavuga ibihugu bashaka bashyiremo Central Africa bashaka bashyiremo Angola bashaka bashyiremo iki ariko Uganda bakureke niyo mpamvu nabo batinye kuvuga ijambo Uganda akaba ni igihugu. Uganda bakureke bakubabarire gusa M23 yabaga i Bugande ariko yabaga mu buryo bwagenwe kuko na FARDC igihungirayo mukayisubizayo mutiri mwakira abasirikare banyu baje biruka none mwakira abasirikare banyu. Ubwo rero Uganda ntago n'ubuvugizi wa Uganda ubwo ariko Uganda izirwaneho nyamuneka wa mu general waho ndi muzi Kinyarwanda Felix Kurawige nicyo bivuga se Kurawige sinarimbizi niko Sezera David Sezera tugende. Reka rero dusoza kino kiganiro n'ubundi dushimira mwebwe mwese mwari mudukurikiye mu kiganiro uruvugiro kuri Bwiza TV ndetse na bwiza.com. Uyu ni Denis turi kumwe nkuko mubizi dukunze gukora muri iki kiganiro kandi tubashimira yuko mukomeje kutwereka yuko rwose murimo kudukurikirana nkuko mwabidusabye mwavugaga ikiganiro kimwe ariko wavuga ko na 3 na 6 bizabageraho nkuko projet nzizi zishobora kuba ziteganya. Denis ntabwo yababeshye rwose. Sezera rero nawe nabasezeye bakomeze bagire intangiro z'icyumweru nziza courage ku kazi kuko burya akazi niko ka mbere kandi umurimo ni kare. Mukomeze mugire ibihe byiza, subscribe, mukore share, mukomante ku nkuru tubagezaho hanyuma ubundi nababwira ngo ikindi kiganiro naho gutaha. Ciao.